Macam mana kita berfikir, macam itulah cara kita bertindak. Kalau kita sentiasa terlampau terbeban dengan negativiti, action kita pun memang akan jadi negatif. Tak buat pun. Terlampau burden dengan perkara tu. So kalau boleh lah, memang kita kena set our mindset to be as positive as possible. Walaupun as positive as possible within the practical capability of ourselves lah. Selamat datang ke University Oxford Edition, satu kolaborasi antara Unified Business dan Oxford Leap. Di sini kita raikan kisah sebenar para usahawan Malaysia, perjalanan mereka, jatuh bangun mereka dan detik berani yang mengubah segalanya. Hari ini, kita bersama seorang tokoh yang membawa definisi baru kepada kecantikan. Bukan sekadar pada wajah, tapi pada keyakinan diri. Beliau adalah pengasas salah satu pusat rawatan kecantikan terkemuka di Malaysia. Nama beliau adalah Dr. Haq daripada Estetika Medispa. Daripada sebuah ruang rawatan kecil, kini menjadi jenama kebanggaan negara. Ini kisah tentang bagaimana keindahan dan keyakinan disatukan melalui sentuhan hati dan keikhlasan. Alright, please welcome Dr. Haq. Hai Asraf. Hai bro, how are you? Sihat, Alhamdulillah. Wah, kita bersembang jauh dekat Oxford ni. Oxford. Macam mana so far? Dekat Oxford. Okay. Alhamdulillah semua baik, cuma rindukan sikit nasi lemak. Rindu nasi lemak Ya, sini kita makan kebab hari-hari jadi makan Pakistan. Badanmu dah bau-bau Pakistan sikit dah. Bawang. Dia ni. So far macam mana, how do you find the whole session? The session I find it very helpful lah, sangat membantu. Especially when kita datang ke sini dengan membawa banyak masalah, banyak problems in life and also in business lah, especially. Kita meet banyak usahawan lain di sini, kita share our story, share our problems, and somehow we can connect and might have solution together with our own problems. Networking and also the lectures and that we going through every day setiap hari. Banyak sentuhkan balik pada kita punya basic lah, pada kita punya foundation of business, and juga kita punya how we are going forward lah dengan kita punya business. So it's a very good session and very good programs, and thank you for letting me come here and to be a part of this Oxford Leap program. And thank you juga dah datang, and also I hope you enjoy and learn something good from here. And I think benda yang best sebenarnya pasal bila kita duduk dekat satu tempat dengan Malaysia yang lain, sebenarnya itu bukannya macam hari ni kan, kita mungkin last day kita bersama dekat sini kan, tapi dia sebenarnya adalah satu permulaan juga kepada satu persahabatan baru, satu mungkin peluang dan juga ruang yang baru untuk kita explore dekat depan kan, insyaAllah. Aku nak agree more. Yeah. Okay bro, I nak tanya you lah, macam of course you know, kalau orang tengok Estetika Medispa ni satu brand yang besar dekat Malaysia. Orang semua tahu kan, and orang semua tahu Estetika ni buat brand untuk wanita. Tiba-tiba tengok lelaki pula founder dia. So apa dia punya cerita ni? Macam mana pula you boleh, kalau kita nak throwback sikit kan, macam mana you boleh start you punya minat terhadap bidang kecantikan ni? So dari background lah, my background is I'm a medical doctor lah. Saya doktor perubatan, graduate from Alexandria University Egypt lah, back in 2012. Lepas dia grad, saya masuk program housemanship dekat Hospital Sultanah Nur Zahirah for 2 years, and then I work in klinik kesihatan lah, about 6 months or so. After that, I'm always want to be an entrepreneur. So that time I do the market study, market research. What is the current trend? What is the public demand at that time lah. So after searching for a while, saya dapati that time there is a huge opportunity and market in aesthetic segment.
So So you nampak ruang dan peluang lah. I nampak ruang dan peluang. There is a demand, a lot of demand, especially in Malay market lah. Especially in Malay market. So in 2015 lah, 2015, 10 tahun dah ni. 10 tahun lah. Tertubuhlah syarikat. Sebelum ni kita dikenali sebagai Estetika Medispa Seram Berhad. So fast forward currently kita dikenali dengan nama Estetika Medispa. So Estetika Medispa adalah non-invasive beauty anti-aging center in Malaysia. Non-invasive lah. Dia tak ada macam masuk-masuk filler pun tak ada lah. Tak ada. After saya complete my housemanship, do the medical officer, then I further in aesthetic lah. From AAAM, American Academy Aesthetic Medicine. And there I learn a lot and I do the SOP and system to provide and cater the Malaysian lah for non-invasive treatment. Kerana tak semua kita punya market prefer injectables or any surgical to be done. Many of us prefer the light treatment and superficial one, but need to get the job done. There is a positive effect to the skin. Asalkan cantik tapi tak nak lah potong-potong ni. Ya, betul. Ya. Tapi I think you have built this brand sebagai satu brand yang boleh kata household brand lah. Brand yang kalau semua budak-budak ataupun semua orang-orang yang buat Medispa ni memang tahu. Lagi-lagi lah orang kata the industry players. Yeah. Sebab you guys ni adalah salah satu I rasa pioneer tak? Can say so lah. Boleh cakap begitulah. 2015 tu memang tak ramai player lagi lah yang masuk dalam market. And I'm one of them. And I think you have done well. And recently I tengok macam korang pun agak agresif dah in social media punya marketing. Baru ni ada podcast Pretty to Handle. Yes, kita pun baru lancarkan podcast pada tahun ini. Inspired from your podcast tu lah. So I think that is something quite refreshing juga lah daripada a brand. Sebab I think banyak brand cuba buat podcast tapi dia orang punya podcast selalu macam tak apa jadi sangat. Tapi you menggunakan selebriti, you menggunakan team production yang dah pengalaman. So benda tu jadi. And which I think is the right thing to do lah untuk zaman sekarang ni kan. So I think that's a very well done. Thank you. Okay, so adakah benda ni bermula daripada satu kisah peribadi ataupun pengalaman dengan pelanggan yang memberi inspirasi? Apa yang membuatkan you know? So macam I said before lah, macam saya cakap sebelum ni, saya lebih minat kepada entrepreneurship, keusahawanan. So bila selepas study market, survey market, saya pilih dalam bidang estetik, not invasive estetik. After be in the industry, I can see that what I do affect people, beri perubahan kepada orang in a positive way. Kerana tak semua orang mampu untuk pergi ke klinik kecantikan yang mahal-mahal tu semua. Tapi di Estetika kita menawarkan pada harga yang mampu milik. Dan lebih penting adalah dia efektif, berkesan. So memberi value, kita memberi keberkesanan kepada pelanggan-pelanggan yang datang untuk membaiki kulit wajah. So apabila saya buka satu cawangan, positive effect. And then I buka lagi satu. Sampailah sekarang kita berkembang alhamdulillah dalam 33 cawangan. 33 dah? Alhamdulillah 33 cawangan. So, apa yang saya katakan di sini ialah kalau andai kata kita tak memberi nilai, kita sudah lama terkubur lah. So, what I can say after yang kita buat di Estetika, memberi nilai yang positif kepada pelanggan-pelanggan kita lah untuk membaiki, mencantikkan kulit wajah secara naturally lah. We can say naturally because kita punya treatment kebanyakannya memang non-invasive lah. Semuanya non-invasive. And macam bila you start buat benda ni kan, buat Estetika, buat satu brand Medispa yang you know dah jadi satu brand yang besar ni kan, apa sebenarnya visi you? Okay, visi kita yang pertama adalah kita mahu menjadi the number one lah. Number one non-invasive beauty anti-aging center in Malaysia. Itu kita punya visi dan kita mahu merawat dan juga membantu seberapa ramai orang yang kita boleh di market kita lah di Malaysia. So tu visi dia. Visi. And
apa you rasa sekarang ni you on the way tak misi yang you tengah buat ni? And you rasa how do you feel now? Lepas dah buat benda ni selama 10 tahun, dah ada 33 klinik, dah ada strong team. You know, I'm sure 33 klinik, kalau satu klinik ada berapa orang? 10 orang? Dalam 6-7 orang. 6-7 orang pun dah berapa ratus staff dah. 10. How do you feel now after 10 years buat bisnes ni? Okay. After 10 years, actually 10 tahun lepas, saya pun tak dapat gambarkan lah. Saya mampu sampai ke tahap ni. Jika saya ingat kembali lah pada tahun pertama, jualan saya hanyalah dalam 1 juta setahun. Currently saya buat lebih daripada itulah sebulan. So in a way, saya sangat bersyukur lah, be grateful kepada Allah kerana dapat apa yang telah saya capai sekarang. So from a point of view, yes, kita on the way to my vision. That I said before, to be number one. But still a lot have to be done untuk ke situlah. Kita ada beberapa misi kita lah, misi 3 tahun, misi 5 tahun ke mana yang kita hendak pergi. That's why lah I join in this program also, Oxford Lead, to seek help for me and my team to achieve our dreams, to be number one in Malaysia. Tapi currently bukan dah number one? Depend on how you ask lah. And I think it's important lah untuk kita ada satu visi yang jelas. Sebab visi itulah macam kita punya destinasi kan. So bila kita ada destinasi, kita tahu kita nak ke mana, at least mungkin kita tak bergerak super laju pun, at least kita bergerak ke tempat yang kita nak capai tu kan. So I think that's why it's very important untuk kita ada satu misi yang sangat jelas kan. I think you punya visi tu sangat jelas. Yeah, because to achieve that kind of number one, we already susun beberapa misi untuk menjayakan perkara itulah. Contohnya seperti ada dalam 100 buah cawangan di Malaysia, all over, and also our big plan is going to be listed lah in 3 years time, so that we can do a lot more from this company and in the market lah. Tapi you guys bukan hanya pada Muslimah market, betul tak? Dia pada anybody lah kan? Pada anybody. Kita open kepada semua orang yang ada kulit. Pada orang yang ada kulit. Untuk mencantikkan lagi kulit wajahnya. Alright, so of course kalau kita tengok industri kecantikan ni kan, ni bukanlah satu industri yang mudah. Kan, penuh dengan tekanan dan persaingan. So apakah you punya cabaran paling besar yang you pernah hadapi sepanjang buat this business? Okay. Sebenarnya cabaran paling besar tu sentiasa besar. Means, okay, once you start, you see, this is paling besar. Then you go to 5 years forward, ini pun masalah besar, ini pun masalah besar. So, depend on stages lah. I think stages waktu permulaan tu, banyakkan masalah besar tu datang daripada masalah foundation of business itself lah. Macam mana kita nak buat HR-nya, accounting-nya, tu semua. And then fast forward, macam mana dengan nak jaga cash flow, nak build the business. Tapi kalau Ashraf tanya tu, overall, masalah paling besar sekarang adalah waktu ketika PKP melanda lah. I think not only me lah. Semua orang pun terkesan especially orang-orang yang ada outlet banyak-banyak ni lah. Ya, outlet ada banyak. Dan also sentuhan. Pusat kecantikan, first to close, last to open. Also, tak semua kita punya landlord owner bagi kita pelepasan. Dia still minta sewa tu semua. Staff pun still kena bayar gaji. So that time is a very big problem lah. Tapi kita mampu hadapi semua tu. Yalah, dengan inisiatif government also at that time is very good lah. Even help us to bagi gaji pada staff, subsidi upah. Also pelepasan cukai pada mereka landlord yang bagi kita pengurangan sewa.
and also bank facility bagi kita moratorium. Betul. I think that was banyak orang yang hadap that challenge lah ketika tu kan. And masa tu you nak buat online pun nak buat online benda tak? Macam mana you nak buat rawatan online kan? Kan? That was a tough punya moment lah. And masa tu you pernah tak rasa macam nak putus asa? That one thing about me, I never thought of putus asa, give up. Saya tak pernah fikir nak give up. I tengok any problem and any masalah as a cabaran lah, for me to overcome, to me to outcome the problem lah. Because saya selalu berpegang pada ayat Al-Quran tu lah. Sesungguhnya selepas bersama kesulitan tu kesenangan. Datang kesenangan. Two times. That one I pegang sentiasa. Even I fikir if this problem is very big, masalahnya besar. Adakah pada tahun depan atau 5 tahun akan datang, kalau saya tengok balik masalah ni adakah ia sebesar tu? I don't think so. It might be it's overwhelming at the current state, current moment, and you tak boleh fikir apa semua. Just take a step back. Berdoa banyak-banyak, cari penyelesaian. InsyaAllah ada masalah dia. Ada penyelesaian dia. I also suka berpegang pada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan indahnya urusan seorang Muslim itu. Dia tak ada orang lain dapat kecuali orang mukmin. Dia dapat kebaikan, dia bersyukur, dapat lagi banyak. Dia dapat ganjaran dia dapat kebaikan dia. Dia dapat masalah, dia dapat problem, dia bersabar. Kebaikan bagi dia. So, for me lah, it's very important for any entrepreneur and businessman to have a very, very, very positive mindset and mentality. Not to be, terlampau over ambitious ke apa. Tak. Dia lebih kepada untuk support kita punya diri. Sebab mental is very important asset. Important asset for me. Mental very important asset for any businessman or entrepreneur. I interesting that you say that kan. Macam one of the biggest problem lah I would say dekat banyak kita punya community ni, diorang ada satu mindset yang negatif and suka cari salah orang. Dan bila kita negatif, cari masalah, banyak masalah kita jumpa. Betul tak? So, what would your advice be for this kind of people and what do you think that needs to be changed? Okay. Setengah orang tu memang sifat dia memang suka cari salah orang. Anything happen, they are the victims lah. Dia masa ataupun yalah, apa yang saya boleh pesan atau boleh kata, this trend needs to be changed lah. Trend ni haruslah ditukar atau berubah kalau kita betul-betul nak berjaya. Kita tak boleh sentiasa salahkan orang lain atau cari salah orang lain atau cari masalah. Always look at the solution. Apa pun yang kita buat, kalau kita cari salah, memang akan jumpa salah. Kalau benda yang baik, kalau kita cuba cari baik, senegatif mana pun keadaan atau situasi itu, pasti kita akan jumpa perkara kebaikan tersebut. Apa yang kita perlu buat, fokus kepada kebaikan itu and magnify dia. Maknanya besarkan dia. Supaya kita dapat atasi masalah kita dan problem kita. Kerana kita tak dapat selesaikan masalah dengan masalah. Betul. And I think you agree tak kalau I cakap sebenarnya untuk kita nak jadi berjaya, untuk kita nak jadi orang yang successful, happy apa semua ni, benda yang kita perlu sebenarnya is the right mindset. Yes. Bagi saya tu pernyataan yang sangat-sangat benar lah. Sangat-sangat true. Kerana mindset kita akan membentuk kita punya action. Macam mana kita berfikir, macam itulah cara kita bertindak. Kalau kita sentiasa terlampau terbeban dengan negativity, action kita pun memang akan jadi negatif. Tak buat pun. Terlampau burden dengan perkara tu. So kalau boleh lah, memang kita kena set our mindset to be as positive as possible. Walaupun as positive as possible within the practical capability of ourselves lah.
So kalau ada sebesar-besar mana pun masalah, cuba cari penyelesaian. InsyaAllah setiap masalah memang ada penyelesaiannya. Tuhan takkan bagi kita satu masalah yang kita tak boleh handle, betul tak? Betul. Dia mesti bagi kita masalah yang cukup-cukup je. Ya. InsyaAllah Allah takkan kasih kita cabaran yang kita tak boleh hadapi kan. So kita kena just hadapi benda tu, find solution, and then tawakal. Allah akan buka jalan untuk kita, betul tak? Betul. Itu And betul. Doktor, I nak tahu kan, macam tak tahulah benda ni sensitif ke tak. Tapi I dengar dulu macam you guys Medispa ni adalah dalam satu group. Sekarang ni dah banyak group yang berpecah-pecah kan. So mungkin you boleh ceritakan sikit apa yang you belajar daripada apa yang terjadi, especially at the start of your business. Okay, from the start of our business, yes, saya boleh kata yang ada a few player lah, kita group a few player. Tapi kita waktu tu kita baru bermula lah, masing-masing bermula. Kenal the industry, kenal the market. And fast forward, kita ada a few of ketidaksefahaman lah, atau everyone looking for their own interest. That's common, that's normal lah. That's one of the big problems at that time lah. So we did berpecah, and everyone do their own name, their own brand with the same business model. So apa yang saya boleh kata, sebenarnya apa pengajaran lah I can take from that. Untuk start sesuatu, anything lah, apa-apa business sekalipun, if you ada partner or you ada consultant whatsoever, make a proper agreement. Proper agreement or proper written rules, syarat partnership, how going forward. Kerana bila tak ada yang proper agreement, tak ada peranan masing-masing yang tak jelas, fast forward, bila berlaku sesuatu, kita tak tahu nak refer yang mana dan semua orang fikir mereka tu betul. In the end memang kita akan berpecah lah, normal lah. Everyone looking to secure their own interest. So my take from pengalaman tersebut adalah anything you want to do it in a proper way lah. Agreement, lawyer and so on lah. So kita boleh secure semua part, semua orang akan rasa tidak teranaya atau dianiaya sebagainya lah. Pernah tak you rasa satu penyesalan that this thing didn't ni? Sebab kalau you tengok campur-campur tu, I rasa dah berapa ratus lah ni. Kalau semua yang the original founders apa semua bergabung kan, still doing it kan, mungkin dah beratus-beratus cawangan lah. Pernah tak you rasa macam I should have done it differently? No. Sebab bagi saya pengalaman is pengalaman, pengajaran is pengajaran. Macam saya set dalam mindset saya, positive mindset. Yes, it happened that way. Tapi kita jangan fikir diri kita je. Kita fikir diri mereka juga. The rezeki is for them. I don't own the rezeki. I don't provide the rezeki for everyone. Allah yang bagi rezeki pada semua orang. Jika itu tertulis rezeki dia dan melalui kita, alhamdulillah for them. Alhamdulillah for us. So, we are nothing. I am nothing. Apa yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah SWT dengan izinnya. Semua orang dapat a piece of cake, semua orang dapat rezeki masing-masing. Good enough lah. That's one thing lah. I always told myself, do your own thing, focus on your own growth, focus on your own improvement, focus on yourself only lah. Biarlah mereka your previous partner ke apa dah ada banyak ke apa lagi besar from you, it's okay, no problem. Kerana business adalah a journey, perjalanan. You have to do it right every time. Yes, you might make mistake at some point here and there. Betulkan. Then going forward. Salah lagi, betulkan. Going forward. Salah, betul lagi, going forward. It's a journey. It's a journey. It's a very nice journey.
and try to enjoy even with the good time or bad times. Try to enjoy the journey. Ya, kerana for me life singkat lah. Hidup boleh singkat lah. Maknanya apa tu, you try your best, Allah will provide for you lah, insyaAllah. Yeah, you do your best, Allah will take care of the rest. Ya, Allah will take care of the Bak rest. kata KJ. Our chief. Oh, Chief. Okay, I nak tanya you, pernah tak orang macam meragui you? Kata, alah, nada pusat kecantikan. Yes, okay lah. Kita punya business is not for everyone. That's also what I've been taught lah, ataupun memang yang kita practice. So, sebelum you start any business atau sebelum you buat any business, know your customer, know your target market. Betul, ada orang cakap pusat kecantikan itu, pusat kecantikan ini. Tapi bila kita tengok balik pada mereka, they are not really our target market, not really our target segment. Mereka tu memang suka cari salah, cari masalah, cari problem punya orang lah. So apa yang kita counter balik dengan perkara-perkara tu adalah dengan kita establish kita punya testimonial, portfolio that we can show to the rest of the work. Apa yang kita buat kat sini jadi efektif dan memberi value kepada semua orang lain lah, kepada customer kita lah. Also, apa yang kita buat di peringkat HQ adalah kita akan sentiasa update. Kita sentiasa innovate our therapy and therapist untuk bagi the best service and effective service. Kerana kita kena faham dalam dunia perubatan estetik sentiasa berkembang. So, tugas di Estetika Medispa punya research punya team akan mencari apa tu rawatan-rawatan baru yang non-invasive untuk kita perkenalkan di Estetika Medispa. Jadi, treatment di Estetika Medispa sebenarnya ada backup daripada medical side and science punya side. Also kita punya terapi sekarang kita adalah bertauliah daripada London Examination Board. Kita collaborate dengan UTM Space supaya kita punya terapis lebih bertauliah lah untuk handle kita punya pelanggan-pelanggan. Okey doktor, sebagai seorang doktor dan juga sebagai seorang usahawan kan, macam mana you balance antara sains, business dan juga emosi? Oh, tu kali pertama saya dapat sains, business, emosi. Nah, how do you balance it out? Sebab business ni banyak emosi. Yeah. At the same time, you sebagai doktor, you believe in facts, you believe in science, you believe in, So how do you balance this all this ni together? Okay, for me lah, saya cakap pasal diri saya. Saya actually kebanyakannya, maaf cakap, don't give a That's how I manage my thing. So how I prioritize my time, biasa ataupun mencari keseimbangan lah, as you said before. I selalu pakai 4 quadrant tu lah. Urgent, non urgent, important, non important. That's how I manage to put things lah. If some problem atau some issue come, apa yang saya nak buat, saya letak ke mana. Adakah dia non-urgent, not important? Set aside first lah. Ataupun I delegate lah siapa-siapa buat lah. That's how lah. Lepas tu kalau ada urgent thing atau important thing, that one I have to attend. So apa lagi saya buat untuk cari keseimbangan adalah support system. Support system sangat-sangat penting. Kenapa? Itu yang akan menjaga you punya stability. In term of your mentality and your time and whatsoever lah. So dari segi family, saya akan cari a few support. Contoh di rumah kita ada bibik lah, kena bagi pipi untuk tolong perkara di rumah. Selain itu saya provide driver lah bukan untuk saya boleh drive sendiri. Saya tak ada masalah. Tapi untuk urus anak saya nak ke sini ke situ ke ataupun mak saya kalau nak minta tolong apa-apa, biasa driver saya akan tolong. But if I have my own time, apa saya akan buat lah. Macam saya cakap tadi lah, tengoklah benda urgent, important, saya akan sendiri. Kalau tak, saya bagi support saya, sistem saya yang handle. Itu dari segi family. Dari segi business pula, that is well known that we have to have a very good organisation ataupun effective team. If
Okay, kita dah 10 tahun. Macam-macam masalah kita hadapi dari segi HR, account, daripada marketing, branding, so on lah, administration semua. So sekarang kita just buat organisekan perkara tu. This team handle this thing, this team handle this thing, this thing. So bila perkara sama je berulang, so dia orang boleh handle without me lah. Without me. Sebab kebanyakan apa yang kita buat sama je. Masalah pun masalah yang sama je. Jadi dia orang dah well trained, well versed. Maybe dia orang pun dah lagi hebat daripada saya lah untuk handle perkara-perkara tu. Itu yang penting lah. So in that sense and in that perkara tu buatkan kita boleh mencari keseimbangan kita. Yes, orang nampak kita busy. Tapi actually kita kebanyakannya lah, saya banyak busy kat sini lah. Banyak busy fikir tu, fikir ni, what to do next, where to go next. Nak cari siapa lepas ni, nak buat apa lepas ni. Dari segi sains pula. Yeah, science actually doesn't fall ataupun not different much from kita punya religion. Bukan different much pun, memang science is a part of Islam. So, yeah, I found balance in that. Apa yang tak bercanggah dengan agama, that sign kita terima lah. Tapi yang bercanggah kita tak terima. Tak payah tanya banyak, tak payah fikir banyak. Don't give a shit lah. Follow the religion. Religion said it like this lah. AA lah, BB lah. BB lah. Agama is not nothing. Kita tak nak kacau. Sains kalau agama petikai, kita petikai jugalah. Because kita baru hidup, okay, I 37 kan. You pun baru berapa kan. So dunia ni dah berapa thousand years or 100,000, I don't know lah, million years. Far from us. Kita punya knowledge too little. We have to put something strong. Science masih berkembang. Agama already develop. Dia sudah tertubuh di situ. Maknanya sains kalau dulu cakap macam ni, sekarang cakap macam ni. Dulu planet keliling bumi, sekarang bumi keliling matahari. So masih berkembang. So anything that religion Islam said, I follow that one first. Faham? Okey doktor, bila benda jadi berat kan, apa yang buatkan doktor terus kuat? Is it your family? Is it the vision? What is it yang membuatkan you terus kuat bila benda jadi susah atau jadi berat? Bila benda jadi berat, bila benda jadi susah, I think it's how I always look at them lah. Macam mana saya lihat problem tu. I mention sebelum ni, I lihat any problem, any masalah sebagai saya punya cabaran. Okay, that's in my first flow lah. First flow, cabaran. Then, how can I overcome? How can I handle? First step, take a step back, relax, tenang. Masalah tak selesai dengan gopoh-gopoh, masalah tak selesai dengan kepala serabut. And then, ask for help. Ask for help. Never simpan seorang ataupun try to solve it by yourself if you cannot do. So, where is this help come from? Macam saya cakap sebelum ni, support system. So that's very important. First, to have a very great partner in life. Isteri perlu sangat-sangat memahami dan juga sangat perlu support apa yang saya buat, apa yang kita buat, dan dia perlu faham kenapa, apa yang saya dah hadapi dan macam mana saya react kepada situation. Faham tak semestinya dia perlu tahu apa masalah kita. Kadang dia nampak kita serabut, pandailah dia approach kita. Tak memaksa suruh kita cerita ke apa. Let us calm. And also jika dia ada masalah-masalah kecil, dia selesaikan sendiri dulu. Not to mention, bagi kita semangat from time to time. Tu life partner kita sangat-sangat penting lah. Sebab kita kena pegang sampai akhir hayat, insyaAllah. Kalau staff tu, kita tengoklah. Kalau perform buat kerja, okey. Tak perform, tak buat kerja, tukarlah, cari lain lah. Ataupun train dia lagi lah. Kalau dah train tak boleh juga.
Tapi I think you are right. I think support system kita tu yang membuatkan kita akan continue to go. And bukan hanya kita punya wife, tapi mungkin kita punya mak bapak. Betul. Mungkin kita punya kawan-kawan sekeliling. Betul. Ada setengah kawan yang mungkin kita boleh minta tolong daripada segi duit. Ada setengah kawan mungkin boleh bagi daripada segi moral. Ada kawan mungkin boleh bagi sikit daripada segi idea. Tapi I think when you have people around, and I think one of the thing yang I suka juga bila you cakap ni, it shows humility. Sebab you cakap bila tak tahu tanya. Betul tak? Minta tolong. Jangan minta tolong, tanya. Jangan rasa kita tahu semua benda sebab kita tak tahu semua benda. Betul tak? So bila kita minta pertolongan, kita ask for help, it shows humility. It shows that kita ni sebenarnya manusia. Kan? Bukan kita ni macam tahu semua benda. Kan? And I think that is a very important attitude yang kita perlu ada sebagai usahawan lah. Sebab kalau kita tahu we know it all, kat situlah kita akan mati. Betul tak? Alright. So doktor, I nak tanya you lah. Macam of course I think today Estetika Medispa ni dah satu brand yang agak besar lah kan. Bila moment yang you start realise yang aku dah made it? Sebenarnya aku dah made it ni every year lah kok. Oh, every year rasa macam tu? No lah, tak lah. Because we have certain target to be achieved. Right? Really, not really made it yet lah. Sebab kita punya big plan atau big kita punya aim tu tak sampai lagi. Tapi we are on track. Every year we make progress, so we made it lah. So let's say this year we want to increase revenue by 20%. Then we achieve, we made it. So kalau nak cakap really made it, not yet. But we made it every day. It's the small progress every day. Small progress every day. It's the small success that you have to count juga. Syukur. Sebab syukur. And I think the small success ni yang akan buat dia jadi compounding to bigger success. And bila you tengok, kita satu small success, bila kita tengok belakang, dah siap lah bangunan. Kan? Because satu butter by satu butter kan. Because before this I start with only 4 staff. Sekarang kita dah ada almost 200 lebih lah, 200 lebih staff. So it's quite a journey actually. Daripada satu cawangan kepada 33 cawangan. And I'm still 100% shareholder in the company. Oh ya? Kita punya outlet pun 30 of our outlet is owned by our own company lah. Just the other 3 tu saya punya adik lah, dia buat pegang franchise. I think that's good. And one good thing juga bila kita dapat kejayaan ni, kita dapat membantu juga orang sekeliling kita, betul tak? Betul. Sekarang daripada family yang mungkin tak tahu nak buat apa, sekarang family pun dah ada business juga. Family pun dah ada income yang berpanjangan kan. We should help them lah, maknanya progress together, success together. Not only for ourselves lah. Tapi tengok jugalah, kalau dia pun nak sukses untuk diri dia, boleh lah. Kalau dia just nak tak ada tangan, tak nak buat apa-apa tu susah agak lah. Kita nak kena bagi dia, make sure dia also have their own ni kan. Doktor, sepanjang you buat Medispa ni kan, ada tak satu kisah daripada pelanggan yang menyentuh hati you, yang membuatkan you rasa macam inilah sebab aku buat semua benda ni? There's a client, a customer, Mary. Her skin condition not so bad lah, okay je. Tapi dia datang mengadu lah. Dia sedih kerana dia found out yang husband dia macam tak berapa suka dengan keadaan kulit wajah dia, dengan keadaan how she look. So tak apa, kata kita try usaha apa yang kita boleh buat, tengok macam mana keadaan dia. So alhamdulillah, after a few sessions, kulit dia makin better, jagak dia makin hilang, dia punya fine line, aging punya feature pun makin reducing, and she happy, and also her husband also grew more attention toward her. That one of them lah.
That one of them. You dapat bantu diorang ni jadi lebih cantik supaya suami diorang lebih sayang lah. Lebih sayang. Tapi I hate that kind of husband. Tapi untuk pelanggan tu okey lah. Pelanggan tu okey lah. Betul lah. Yeah. Because there's something else that man do to her wife lah, tapi I to his wife, tapi I tak boleh mention, tak boleh cerita kat sini lah. Okay doktor, apa perasaan doktor bila doktor tengok Astika Medispa ni kini menjadi satu jenama yang dipercayai? Okay, first of thing, I sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat grateful lah. Kerana kita dah, makin dikenali. Dan kita dapat serve lagi ramai customer. So far kita punya database kita dah serve I think dalam 100,000 lebih lah, 100,000 lebih along the year. Dan kita di Astika Medispa ni kita pegang satu misi, iaitu kita mahukan 80% effectiveness rate dan 80% customer satisfactory rate. Itu the practical side lah. Ialah kalau boleh kita nak semua customer kita happy 100% ataupun semua customer kita dapat positive effect 100%, tapi that's not the case lah kan. So kita pegang benda tu. Kalau 10 orang datang, 8 orang akan puas hati, 10 orang datang, 8 orang akan dapat positive effect kepada dia punya skin condition lah. So I'm very grateful lah dari mana saya berada sekarang. If I can change time, saya tak akan ubah apa-apa. Buat as it is kerana benda tu adalah aset saya sekarang. Segala pengalaman, pengajaran itu adalah aset pada saya sekarang. Without things that happen before, saya kat sini tak macam ni. Okay doktor, I think kita jalan sikit. Boleh. Sambil-sambil kita sembang lagi. Stretch kita punya kaki. Okay doktor, I nak tanya you kan, apa yang membezakan antara, of course there's a lot of Medispa sekarang dekat Malaysia, competition and a lot of different brands. So apa yang membezakan antara Astika Medispa dan juga Medispa yang lain? So di Astika Medispa, saya boleh katakan kami sangat-sangat fokus. Kami sangat-sangat fokus memberi value kepada kita punya customer. Value dari segi keberkesanan kita punya rawatan dan juga customer satisfaction untuk kepuasan pelanggan ni. Dan hadir di Astika Medispa. Jarang-jarang dapat komplain lah? Komplain tu ada, tak dapat nafi. Tapi kita akan mengurangkan. Kita cuba sedaya upaya kurangkan rate komplain dan meningkatkan kita punya rate komplimen, puji kita punya rawatan tu semua. Sebab kita dah 10 tahun, Ashraf. So kita, ramai customer kita dah bagi good feedback ataupun dah dapat kulit yang menarik dan baiki kulit wajah mereka lah. So kalau you tanya brand-brand Medispa yang baru masuk market, mustahil lah mereka ada this kind of database ataupun establishment ni lah. Tu that one kita punya point, advantage lah. Dan kita pun dah ada kita punya beauty academy sendiri. Kalau di Putrajaya, saya rasa staff pernah pergi itu sekali ada. So di academy tu kita akan kita train staff kita betul-betul untuk bagi customer satisfaction lah, bagi keselesaan dan juga kepuasan kepada kita punya pelanggan di Astika Medispa. Okay doktor, saya nak tanya you lah, macam kalau you tengok sekarang Astika Medispa dah kat this level, tapi apa you punya vision ataupun apa yang you nampak akan terjadi dalam masa mungkin 10-20 tahun untuk Astika ni? Okay, apabila saya berada kat sini, saya tak rasa besar, saya rasa kecil. This happened also before lah. Waktu saya start business, saya rasa kecil. Saya nampak this kind of revenue puluh-puluh juta dah cukup besar. Tapi when I'm here, it's not that big. Still small. Still believe. Bersyukur, yes, alhamdulillah. Tapi you've made the big progress. Big progress. Make a big leap in your life. Yeah, but I can say I want more. Okay, so what we are planning as a company, kita plan nak bawa this small ship we call Astika Medispa ni daripada sungai ke lautan luas, ke market yang sangat luas. So how
to do that or to go there. One of them is kita punya option adalah untuk go listed lah. Make a proper revenue and a proper profit adjustment semua. Dan kita try releasekan dekat public di Bursa Malaysia, dan fund dana yang kita dapat tu kita akan push lagi many things to grow bigger, and insyaAllah if possible I'm going to make this STK Marispa as a $1 billion company lah, RM1 lah. Unicorn lah. Unicorn. InsyaAllah, that's a dream. One only can dream. Kan? I think insyaAllah there is a big potential for you to get there. Yeah, kalau you Market tu ada. Tengok Pasra, kalau you don't dare to dream, how you can even go there lah atau achieve, if not 1 billion 500 atau 500 million also. Betul? Yes. Okay, Dr. I nak tanya you lah. If there is this one thing, one leap that you take in your life, satu leap of faith yang you buat dalam kehidupan you yang mengubah segalanya. You boleh ingat tak that moment? At that moment, okay, from transition as a government servant, I'm a doctor myself. I go to Egypt for 6 years. 6 years to learn medicine. So when I come back to Malaysia, I do housemanship for 2 years. And then medical officer for some time. That is all I know. My father is a government servant. My mother is a housewife. We have no entrepreneurship or business background. The leap of faith I took is I resign my job first. Then I start business. Not overlap. Many of my friends do cuti tanpa gaji for 1 year, 2 years. Tengok business tu jadi ke tak jadi dulu, sama ada nak resign ke tak. For me, I resign dulu kerana I tak nak ambil hak orang lain. That placement would be burden for my colleagues lah. Kalau I cuti lama, tak ada doktor lain yang ganti. So I resign and I start business. After I resign for my government sector lah. Kalau tak jadi, I have no backup. I got no backup at that time. Kalau business ni tak jadi, no backup. I have to kena fikir lagi lah nak buat apa time tu. Tapi Alhamdulillah all works well. And I think sometimes you have to take that leap of faith kan. You kena buat that jump. Then bila you buat, baru you dapat dia punya kemanisan tu. Kalau kita sentiasa teragak-agak, kan, contoh kita nak lari building, kita teragak-agak, apa akan jadi? Kita akan jatuh bawah. Tapi kalau kita buat dengan berani, insyaAllah ada jalan dia kan. Betul. Doktor, last soalan I untuk you. So sekarang ni you dah buat bisnes selama 10 tahun. You pun dah umur 37 sekarang. Tapi nak tanya you, apa advice yang you akan kasih kepada diri you yang umur 27 tu? Yang you rasa kalau dia dapat this advice, banyak benda yang akan lagi mudah dalam kehidupan you sebagai Dr. Haq. You cakap dengan you pada 27 tahun tu. I cakap pada dia pada 25 tahun tu. Yang umur 27 tu. Pada 27 tahun tu. I would advise him lah. Saya akan nasihatkan dia supaya be focused and consistent in what you do. Buat sampai jadi. Consistent. Always have faith. Everything will turn out okay, insyaAllah. I think that's a good advice. I think itu satu advice yang penting lah. Maksudnya keep going, persistent, never give up. Kan? You put that way more nice lah. So thank you so much Dr. Haq. I think it's been a pleasure talking to you. You know, I dapat mengenali sisi yang berbeza. Rupanya Dr. Haq ni pun seorang yang berfalsafah. Kan, banyak falsafah yang kita belajar hari ni. So thank you so much. It's been a pleasure talking to you. Okay. Thank you Doktor. Welcome. Alright, insyaAllah kita akan continue lagi kita punya discussion nanti lepas. InsyaAllah. Alright, thank you Doktor. Sama-sama. Untuk semua usahawan dan innovator, tahap kesediaan digital anda boleh menentukan sejauh mana lompatan anda. Ambil langkah, cipta impak. Ketahui tahap kesediaan digital anda di ImpactBiz di biz.unify.com.my/ImpactBiz dan menangi ImpactBiz Award. This is University
Oxford Edition dibawakan oleh Unify Business dan Oxford Leap kerana setiap transformasi bermula dengan satu lompatan berani. Alright, Assalamualaikum and see you guys again. Kini tiba masanya bina masa depanmu.